Anak. Saan ito basa, uy? Alas ko siya man di ay. Ate, mag-iit ko siya raan yun. Sus! Mag-iit na kanida. Oh, Buknoy. Good morning, Buknoy. Anong karoon ba ka, Buknoy? O sabi problema na mo da, Buknoy? Sir, good morning, sir. Pasensya ka, sir, kay lamias ko pagkatulong, sir, kay kanina laging uwan, sir, ba? Lamias ko tulong, sir. Pasensya ka, sir. May ko tulong, sir. Asun, sir, ko, sir. Ah, namin di mo pagkatulog. Okay, Buknoy. Sir, kanang usa tong subject karon, sir. Atong subject karon, Buknoy, kay math. Mat? Patay. Sige, sir. So, Buknoy, atong ipa-answer na mo karon kay Buknoy, ha? Answeran ni Buknoy. Kani 22 times 22. Ha, Buknoy? Answer, ha? With 5 minutes. Sige na. Sagutin na, Buknoy. Patay. Gisuraan niyo, eh. Saon ka ni ron. Kaya mo, Bring out, sir! Bring out ng Buknoy. Patay. Ginadto kong kapag ang sir ron. Hi, crush! Nayo, crush, eh? A few moments later. Hala! Nisiga! Patay ko siya ani ron. Pasangin lang ko ani ron, eh. Kaya ko ka ba ora ba mo answer ko yung di-answer na math niya? Sangin ko, eh. Saon ko niya. Tumaan akong saon! Sabra! Pasensya ka, sir, eh. Pwede ko answer, sir, eh. Lantan ko, sir. Apa na, sir, eh. Ha? Gilantan ka? So good. Awang ka, sir, gilantan ka. Buat di ka nasa arto nga. Nasa arto nga. Pila naman ito ka oras akong giingon mo? Sige, Buknoy. Sige, tomorrow na, Buknoy. Ha? Sige, Buknoy. Ang pinina, Buknoy. Inom na tambal, ka na maayo na yung... Naman, sir, bye, sir. No. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実